angin tau kajak lot pekarangan duwene Aji Wadah Aji Don Kumbang Uning dan Kumbang Kramo Ageng Desa Adat Sarang Sami sana sampun presida tangkil irigi ring penataran duwene ring pura dalem lan ring pura Prajapati tunas titiang sane kantun wenten ring jabo sisi dumangde ngeranjing ngambil genah ring utamaning mandala utawi ring jabo tengah taler tunas titiang sareng idodane sareng sami tunas titiang uratian jebos mangdo nenten wenten sane meswara ingyan menawita wenten pesawat duwene mangdo kepada menjebos duaning niki parikramo membuat pisan mangdo sauning ring kramo sami napi-napi sane sampun memargi napi-napi sane jagi kemargiang ritat kala titiang kesarang Indonesia sarang sami ngaturang yaso kerti ring linggih ide ring pura pucak sari mapi dawak titiang sedereng titiang lantur maturatur ring galah lan panomaya sane utama puniki ngiring malih pisan sarang sami ngasih bakti ring ajang ide betaro ring puru dalam sepisan ring Prajapati mugi-mugi sekancan pemargi sekancan paetangan bersido margi antar dua ding sapunika ngiring cakupan karo kalih sepisan ngacuran puja pangasung karo Om Swastiastu sesanti yang ayu bagio katur iring ide sang yang widiwaso duaning ring galah sane becek puniki di tiang persida megenu wiraso kesarangin atau kramo di tiang sarang sami nenten tios sane jagi aturuni yang di tiang wantah pemargi ingyan upacara ngetag linggih ring pura pucak purun di tiang matur niki wantah sangkanin kayun semeton sami kramo sami di tiang wantah ngelanturang kemauan dadosne jutet atur di tiang karyo niki karyan idodane sarang sami dua ning sapunika tunas di tiang banget pisan iring margiang titenin upacara sane jagirauh niki antuk rasa bakti dan yaso kerti sane utama nah malih bos-bos daging-daging ingyan pemargi selantur tunas titiang ratu yajamano mangdo wenten tel wacano ring kramo sami pinake geguat pinako sepat siku-siku pinako sepat gantung ritat kalau nitenin pemargi ritat kalau ngaturang yaso kirti ring ido ring prapucak amaniko rien titiang matur malih pisan titiang ngaturang suksemaning manah banget pisan duaning ratu idodane sareng sami sampun ngemargiang pah-pahan sareng sampun memargi bilih-bilih ring rahino sane becik puniki ratu peran raja mano urus tel wacana ratu Om Swastiastu sareng sami pertami bekadi wau iring iraga sareng sami sampun muspo nalar wau jadi nasapunika tanda tunas Ica ring ide betara ring dalam Prajapati mangda iraga sareng sami mengemangguhin kerahayuan ampura yang tudandang ide galah ide
nyatuang ini pidabdab rahina sana mangkin tur malih jebos pailen digrio umah jero suang-suang mangda tatas pastike pemargine teruning naping ranang asapunika pediki kan iraga serang sami sampun uning kan kewentanan iraga nangun karya jagat sange krama agung sange nangun karya pengentak linge ring pura pucak sari yen sampun ke bos krama agung pasti ke sahananing sane sampun mungu ring banjar di pengarap pengle sekanto sane cenik-cenik patutnya sampun usaha subati nangkel ngaya ring ide betara ring pura pucak nariki ring wiku tapeni sane sampun meraga suci ring juru canang lanang istri sane meraga suci ring jero pendesa kesarangan pengayasami sane tresna Hindrana idadane asa penika nalar sane tresna Hindrana bahasa maka dewau jagi ngatur karya pengentak dingin ding pura pucak dan sebenika yen bakal ngatur di pura pucak adi milah san pekilet enak kemomai saat maka wenten asa penika petaken ding sejeron pekayun niki sampun asneka bos iraga berproses umpami andu danda maka di dadane memula biu di tebo makin pemula gede pemula sehingga bin manin pesuh-pusuh harus membuat harus nasa kan entan pasti memerluang waktu hidup ipun dumun ngeden-ngedenang pesu napi sana apusuh bapusuh pesu buah tenasa seketika antosan kuning niki asa punika nalar pemargi tan presiden jak kalngai karya ngentak linge jak langsung ngentak linge nenten malih ke bos sukses presiden ngaturang karya pengentak linge ring pura nika nenten ngirangin becek utawi can beceke pemargi saking proses yen proses saben becek yadnya duwe pastika jadi becek Ares Raina sana mangken wenten babawasan nyengker setra pengandak semanya perika dasar nih wenten penyengker setra dumun boya aja setra duit tembok laris kan prajuru duit boya sapenika aji mantra pujan ida peranda nyengker setra napi mawenan sengkara setra ne wenten mungguh ring yamo purana tatwo ian ada no tetanaman beten nalar minap napi wastana nika nyekah sawo lah tetanaman beten nyekah sawo nika ares iraga di desa atau di umahan dua karya anak jenik 4 bulan mepetik mesangi nganten dan pisan bangga mekaryana sepunika ring yamo purana tatwa napi mawenan tanijan ken sastrane irika sama dengan ken sastrane yen kantun maduwe tetanam beten nyeka dan lain sebagainya dari serga memengkong ngai karya maka dimangkin nika kocap sang pitara sana kari mempendam beten nika menangis ngeling ragane di lidi tuane dengenan menangis ngeling mesesalan kocap ragane lah sentana yang ada ingat ke ragane nomor tanam beten yat subuh ngai karya gede-gede jumahan sing pedala manira nu beten kendan bahasane
tangis ni sang pitara niki piranga kini de Betara Yamo. Betara Yamo kan aneng waseng atmo dengan pirangin Betara Yamo rika ares wadwan Betara Yamo niki ngerah atmo pitara sane nangis niki rah panggiha disampun panggiha nika na manyusin atmo nika aji banyak kuning banyak cairan orang meninggal itu loh aji banyak paketan pak kalau benar agane aji basang bangke ane momodan kemudian rares pengiring Betara Yamo yang ngerah nika kedan masih mandos di banyak nika rares pitara ni ngeleng wau nika ajakkan pengaya Betara Yamo ke tongo sema gae jawat di Jumahan jawat di pura dengan bunga di tongo sebanta di panggungan kedan nah sampai nika bunga panggil kan di Betara sana aturan pengodalan atau aturan karya ada bangke kita tekal ida mur kocap mekebar di Betara matilar saking genah nika mekisen suwira ida kalangan kan bon kan bangke ne asa punika ados ne ane makateng aci punika boyo ja ida Betara ane makateng aci punika wanda maka dewau ibu tercuil sana aja akan waduan ide Betara Yamo pangtan nasa punika pangsan sang pitara ne menangis niki pesul yang di setra mawena raga sengkar setra aji upakara aji mantra tane medue asa punika kantor medue tanaman peten patutnya harus tetap memunjung sodo putih kuning saji ewo urung raga di tengah setra umpami urung dogen tan bangi di ajang-ajangan ben panik ragana kanan nika mawinan yang wenten asa peniki maka di medue tetanam peten rasang nuju karya apa namanya yadnya gede tu pura patut memunjung kita masih nyung lah tetanam beten mesakapan mepetik mesangih dan san kelugro yang di sastrone yang buok senjok kencen kan ada yang buang lapis diu undangan jalan ya sudah jalankan saja kita umpama resikonya kita tidak tahu surya alam niki kekale alam nis dan alam sekale Dares pemargi pengandak semanya contoh duranda serenyi lepis di bank patutnya bulan akhir Oktober sudah batas waktu kredit harus lunas tengenan umpame nah pengandak semanya niki undur yang baru bang tiang kelonggaran ben 6 bulan gitu umpame apakah anda artinya mugi raga serang sami rayu ane patutnya sampun nikin ide mereka makin pangtan dan ambil ide pang karya duwene antar Dares bina puenten pakaian udiang di dalam padahal ke pura bucak gede di dalam pura desa pak dikadang-kadang pak mewenten kenapa harus di pura dalam wenten ide udane ane uning yang durung tadi dana nyatwa bede satuane saking panca durga di ide Betari Umo sudah salah napi ngerah ke mercepada nika susun lembu boleh ide mesenggamo aja pengangone tetapi ide ngaku kan okane Betaragana sing senggamo pastun daskan Betaragana pandadi durga Betari Umo durga waeng durga nika eng artinya
sampun raris kendan duka utari umum dari ruga ida duka kemudian pastu okane pustaka tenung ida betara gana gesang nika kocap swira gesang tenung di kelidituan dan wentan tenung di mercepada ane betul-betul 100% tepat. Nah sampun genda disampun berteman durga betari umo nika nangkel kan di betara siwa tari umo mesadu beli tiang kini akan panai jadi ayang kebaan tiangnya penapi ras tiang ki beli dah saut di betara siwa kene cening sugro pesan kene cening sudah cening berteman durga sing asen di siwoloko mau cening tuun ke mercepada tuun adinya di pura dalam wenten lelimo dalam kangin dalam kelot dalam kau dalam kaja dalam di tengah suang-suang lahadan ares ide betara siwa mau pesan dan rabene kat nyen cening di mercepada kaenang lingi beli Perajapati megena di Pengulun Setra mara Pengulun apa orang kan mangkut taman lingi Basundari orang Pengulun Setra dan Pengulun Setra ini ke Perajapati tetap lingi di Perajapati banyak pungkur beli rindu ja adi beli ketuan ke Mercepada itu di Pengulun Setra ares itu masih adi di sebuah teka dengan di Mercepada melingi di Pura Dalam kad adinya di Mercepada gaya manusia gelam selama setahun kena pendidikan itu ada saya tari umum ni kena ada gaya gelam manusia selama setahun itu kan di wet ipun sekian roras bulan 1 gelam kene bulan 2 gelam kene bulan 3 gelam kene dan seterusnya kan diroras ben kembali ke bulan 1 melincer manusia panggelam kene udah ken terima ada tawa beli segar ikan manusia beli sing gitu sing adi kenta dari petara siwa kocap loh ini bahasa sastra ini yang sehingga nenggelam manusia saya ingatkan Widi contoh iki bos yang iki proyeknya berhasil dan lain sebagainya rojani unus tinggi aja Arabini klan desa istri jelaku klan desa istri mami ayo kita berangkat kongkong berangkatlah kongkong senang-senang sap ke di betara kalau ngongkong ketelun si mau bandan jebot kejayaan kelak batis nih dan desa istri marah uyat aduh betara mondo tuyuh di tiang bandan dan ratu adi ikan aduh tiang kene gelam di sebuah gelam marah ingatkan betara itu masih ya dia tuh kena ya masuk rumah sakit kayak nang Canang Sari kayak nak sini atau kemerajaan Dunas Panggelis dalam ya paketan kewentanane nah asal peragan nepuan kepanasan gelam dan lain sebagainya marah ingatkan Widi pas pesta di Singapura dan lain sebagainya dan ingatkan Widi nikah mawinan riandok ida petari durga nikena keto kan betara siwa ngai gelam manusia iraga dunas kerahayuan sareng sami niki kan nangkil di Pura Dalam diantukan dalam sarang Prajapati nika saneng ngamong uripan manusia yang di Setra sarang Prajapati maka dewau sangyang basun dari wenten di geles rares penapi cara melebos di geria di jeruan di rumah wenten 3 jenis kepaeca melebos kok kulo dalam
tirta tebasan pagahurep asiki prayas cita. Nah disampun unggahan di rong 3 kami mempupul di Brajan ya ngidang mempupul enten bang ya margi amat sesampun mempupul atrunding pejati nak ngudiang gagat duwe nak ngudian ke jawabnya karya ngedek dinge raina ki pengandak semaya maya jagat duwe bangun kerayuan anta bang napi dane pejati anta bang tebasan puput buspo sarang sami dedane memprayas cita atas tonan muspo prasita dengan sampun suwut muspo rare sano tedonang tebasan pagahurep tatab sarang sami lomwani ingatan nata biasa ane lingsiran dumun para ane alitan nge pang kadong-kadong lasu sila udah anak sering keramangin di pura niki serang rabene kok hatinya bangun okane udah nyemak ke kuluh kau tengah kemo okane ngetis ne dan ada senak jenik ngetis senak lingsiran nika madan susila ide peraga kan selalu tatwa susila upo karena duak tatwa duak ngayu perkara susila yang ada ngerama kadis ake berotrope mengenap sajan peraturannya penyangra karya kemudian upami bahasa niki subuatur dengan demikian rupa baiknya no masih kadang-kala durung becek apa bin sengatur nge nika kayu mawinan ikhlas raga perintah kan berjuru ke tengah raga dijak biasa pisana sapunika lantar malih disampun natap tapi sanika tebasan pemeketis tirta tebasan siduri wau kakuluh homarki rares wenten duwe semeton sarang sami minat ane ngejang layon di rumah sakit dan lain sebagainya upekaran ki tetap memargi yang diraga ane sengketa raris di rong 3 dengan ane menduwe asa punika magena di piasane suwire pediki penganak urip ane urip nika perlu selamatan itu kurang lebih bahasanya kepekaian penyor dia anak kene-kene makanya penyor makarya tetap asal masih wewengkon jagat sange pakarya nah malah jebos kendan alar perjuru iki menten man panggil aja perjuru man yang kelihatan cane minat sadeweten kini banyak cibang banyak pemician artine ring tepangan pengandak semaya laris tebasan di berajaan kan tetap memargi memenyor masih tetap memargi tapi mawinan diantarkan ke pengandak semaya ini berlaku bagi yang masih jenang sini dan dokumen kan keluarga Rika wenda nasane jenang gitu ya ampun kentan ini persiapan kukulo dijabakan sampun ide maleba serang sami istri-istri ampun becek pisan da jema karang-karangan antre kita yang biasa antre kita nikah dumun tedanda bersidang mausa kide us peniki karya duenya patut taruh di parkir rianto jadi wenten pemargi nak di marga 3 us penikah melaspas tanggal 21 taris 20
marga 3 nih mona di marga 3 ada sesampun menika melasti yang dada sidih tu dana iring je sarang sami tapi wastane lowongkan waktu kita istilah tu dah mangkin iring nangkil sarang sami ke pura waktu ni raga pang tulis ke pura yang beraga tulus berarti raga sajan-sajan demen medue pura pucak pangtan bos kan orang lah pura pucak tiang luung tapi sing teh nangkil ya dados aja masih rabi kapal-kapal tapi jalan-jalan pegangan tangan ayo ke pura pakin dan masih kapal-kapal nih ingin dikakirang langkung tunuluih ampura peng banget yang wenten petaken ada sing duwun Atuaning pemargi sampun ida tel wacana wawu arare sitiang wantah mapi deket sekadi penikan ida wawu duaning karyo iniki druen idodane sarang sami karyan idodane sarang sami tunas sitiang mangde jakti-jakti utamaning yadnyo sane kebos nekeng tulus ikhlas jakti-jakti niko sane tunas sitiang duaning pah-pahan utawi dudonan karyo sampun katur ring suang-suang ya diastun dan wenten yin napi wasane pewarah-warah utawi pengumuman saking lian duwe niritat kalau wenten modue napi wasane galah iring tangkil keperpucak atur rengayah duwe sarang sami amenika menawi presida titiang maturin ringgalah lan panomaya sane becik puniki malih pisan titiang ngaturang pangayu bagyo pisan waning sampun presida kramo sareng sami tangkil iri kiring puro dalem lan prajapati kenten daler inulasi tiang sekadi sane atur titiang wawu duaning akeh kantun pemargi ngantos bulan pitung dino linggih hidoring pura pucak sari tunasi tiang mangdo stato bakti irago pinakau kramo rauh di tiang amenika persido antu di tiang matur ringgalah lan panomaya sane becik puniki ingyan daging napi sane katur wawu menawi to wenten sane kirang dari singyan bakso basito ingyan semu semito menawi to wenten saneten napi wasana becik di tiang ulas gang Sinampura ngiring sarang-sarang rasiti bakti mogi-mogi sekancan pemargi presida margi antar labda karyo lan paripurna ina kawasanan yang ngatur sugra ampura peng banget tudana leng pitung dina Prabu tenyak luwung tenaga tenyak luwung gitu reneng-reneng dudana suwe san ten boleh ngisi mik gitu nikah ranang wow boleh ngisi mik segar san sampun gitu ledang pisan ye puniki wenten saking prajuru dwering mulut wabi indek nuduk tanah ditatkala jagi iriang melasti patut sedika nah makin dasar melorang tudanda aja nak duak-duak sudah makin artinya apa dasar hukumnya kok berani mengatakan apa pasalnya pasti ketua tudanda wenten bos di anon api dane semua mandala wenten membawa sesepenika lontare tundari kamu ida pecah petara melasti tetua melasti ida nganyudang malaning jagat angamet merdeka mandalu telenging sagara yen artian dudana ida melasti tenang nganyudang malaning jagat ares ida betara ayah ada kendusing dan lain sebagainya ketika pasih nyalet merdeka man dalu. Nah, iraga nak Hindu selalu pakai simbol-simbol
selalu make niasa kengkian jadi cara nganyudang malah ning jagat simbolkanlah iraga nuduk tanah angin kau kajak klot pekarangan duwene aji wadah aji don kumbang kuning dan kumbang dan biar dados dan dadap naler dados maturuning di merajan malus tu dudung doa tu betara ki de betara di pucat jadi melasti penyang itiang jadi ngiring ida nalar melasti jadi nganyudung malaning rumah di tiang malaning jagat maka diwawu tanah ambil sami wenten di tanah hujan ulung di tanah raga ngenyain manusia ngenyain tanah sugro san berak pida-pida kan mulai kedebo angin dan termangkin ngalek kloset dan lain sebagainya pertiwi paling utama nika ambil kangin telung jumput disambut matrunding di pelingenge tanah angin dari matrunding duduk tataen don dadap paling bidang telung jumput kangin telung jumput kelon telung jumput telung jumput kaja telung jumput di tengah sami wadahan niki dan dadap dados artinya dan dadap dasa bidang dengannya kami daging tanah telung jumput sampai kira tumpukang ipun si dhuwur dagingin canang tegul raris angin kau kajak keluar di pantan muyang tanah nggih bakter raris ke Jabob ija rencana mengumpul bakter kacap ke suang-suang Banjar serahina sedurung melasti tampun pastikan deh nggih itu masih di segara ide cudanda nggih iya sampun wa semuspa maka dewawu muspa wa semuspa kan wenten ke kula rauh niki durung tapi ngeranang durung karya duwong puput di segara kurang puput karya ane ngeranang puput sampun ngaturang tanah pekelam apa nane ngajudang mala harus ngaturang pekelam harus pikiran ke tengah tuh Merdeka Mandalu rau Merdeka Mandalu itu bagi dua siratin upakara ida betara rika bakta budal damu hida kini Merdeka Mandalu merta diki icat kana budal paling malu raga angamet Merdeka Mandalu niki nggih ayun dudana artinya bukan bagaimana itulah etika namanya merda paling malu nikah kalau apa mau papa gerejang mau papa napi ya patut nih kocap serang sami kayak nikah ketok semprong kret ingkeh gitu kesegara dan boleh ajang di sekarang kalau pengajang kocap kan sudah ada teruning cara anak kengkeh kan nikah tuning nih dan ada singa maluin betara apaan saya bapaknya kakinya yuk dia jadi anu tuh ngiring ide petara melasti justru pengiringnya maluan menjalan kalau kan dan ada regen ngiring pangduren betara mobil juga pada saat berangkat mobil pada saat kembali ulahang tan kayune pas marah aja nyemak mobil 1,2 M pantauan kan ida dan desanya paling malu jalannya penang nikah ya dan ida betara bukan pernah cabut ida pes itu nggak ada artinya itu kocak benten balik lagi ke sekarang laporannya wau saking panitia di Jabo Patan Ri Jasa rau saking sekarang tedon di pempatan di tanggung desa saking mangkin dengan hak tinggi-tinggi sakit berjalan panjang sakit saja nih
Ingin semua menikah. Wawahi wawu titiang malih pisan ngaturang susumaning manah duane sampun presida margi sahananing pah-pahan padikramo inggian ditenen upacara ngeteg linggih sanjagi kemargian ring Pura Pucak Sari. Nah malih pisan titiang ngaturang suksemo lan pengaksamo taler ditat kala wenten saneten mengah ring kayun. Iring puputan padikramo mangkin antuk puja pinako wasanani ngatur ring kalah lan panomaya sane becik puniki. Om Santi Santi Santi. Om.